साहित्य छगु समाज या न्याक खरासा छगु सभ्यता या पहिचान नख जोजलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन ने ज्यादो साहित्य झिगु गौरव सैचना दिव छितालस कुस्यान्सुना जे सिल्भिया साहित्य झिगु गौरव न्याब्ले छिसा थैले नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे स्थिति फैदास ज्यादो स विशेषना छिसा नेपाल भाषा खेल बिहाबु चंगु सफु यत कया खलाबला या नवेचना गचुल थौया ज्यादो स छपा सफु गुगु नेपाल भाषा पहिला बिहाबुगु खदास आवया इंग्लिश न बिहाबुगु थो सफु विशेषना नेवा समाज दुने न्याख्यो मुल्मी समुदाय त कया पिहाबको सफु खदास ठुलो सफु या चोमी भाजु मोहन गोपाल न्याख्यो जुलसे थौया ज्याजो स खलागला या तेनौजु विशेषना ठुलो सफ्टी के खगत जिनेवाते समुदाय दुने न्याख्यो मुल्मी समुदाय भाग गयो खत के बारे जिस खलागला या मोहन गोपाल जु ज्याजो सलसको स्यान्छ जोजल पासकस्ता आछु नपलाक पिहावगु सफु गुपति न्याख्यो मुल्मी पति थो नेपाल भाषा पिहावला मला आवया न इंग्लिश पिकान मला आथो चाहिँ इंग्लिश व नेपाल भाषा पिहान पिकादका चाहिँ व्य किसिम प्रतिक्रिया छुवदु नेपाल भाषाप्रति प्रतिक्रिया गतेदु इंग्लिश पिहावका छु ए ठुकी चाहिँ नेवा भाषा चुइले प्रतिक्रिया अपोगेरा छ आ चाहिँ न्याख्यो थाल मुल्मी थाल गे ख छुखरियो शिवमको छ अपाच मति तेमाउन मुक्त थुसुसिन चाहिँ गेजिया चाहिँ ठोल मुल्मी त यो गे ख छुख मतलब गुले नि से बोल छ्या चाहिँ वो मुल्मी गा थामाउ दयु छु रे यो को खसिल गा नेवा भाषा बालको बुन साला जुल आ वो किताब चाहिँ विमोचन याना बोले छि पुन्चली चोपी मुल्मी परिवार पिन दकोस्ता न्याछ्या परिवार न दकोस्ता मति छका छेना छौ छौ वो सफो चाहिँ जे बियो ख आ देवनागरी जुसान भुनी बोले छि देवनागरी जुसा छि संस्कृत भुना मोचन संस्कृत भुनी ठाकुर हेथेन दु देवनागरी जुसा वो निवा भा जुले भुनीले चाहिँ चेचौ छौ बना भछ कोइ ठन लागि चेछु बुनु रे लोमनि के मे भाषण छ त्यो चाहिँ यो कोहलका अले चुइ बोले चाहिँ आ मे भाषण जुको चुइसिन छ मे भाषण खे भाषण चुया न न आज विदेशी पासपिन दुयको विदेशी पासपिन चाहिँ इन्ट्रेस्ट तै चौदु as English चुया इंग्लिश चुया आ इंग्लिश चुया चाहिँ छिथा छन्चो पिसला इंग्लिश चुया अपाच अथि मर्नी आ विदेशे चाहिँ छौला ठो अंग्रेजी इंग्लिश चुयो सफु चुया थुंका चाहिँ छि नपायो भाइस चान्सलर केदार भक्त माथिमा सर चाहिँ जियो अंग्रेजी अपाच खत्तम अंग्रेजी मखो एसाना चाहिँ अंग्रेजी या इंग्लिश चुइसिनी विदेश देशमा सोया भन्छ ठुके त चाहिँ एडिट या कोसे जिउका ल्याङ्ग्वेज एडिट कन्टेन्ट या माउमको ल्याङ्ग्वेज एडिट या कोसे जिउका दगा थाउलिन चाहिँ स्वित या के वेकन निम्सुमेसु ना बियादिउ ख तर दुर्भाग्य निम्सुम सुयान चाहिँ इ का मुफ्त अले ठ्याक्क चाहिँ जिन हपा फिनल्यान्ड यो प्रोजेक्ट है नेपाल सरकार यो शिक्षा मन्त्रालय यो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना वो परियोजना चीफ ज्यावोमा बेलायते छ फिनल्यान्ड यो ज्या प्रोजेक्ट तर चीफ ज्यावोमा बेलायतेपट्टि अहिले वे त चुएका चाहिँ जे थेते सफुडु इंग्लिशमा चुयो वो छक चाहिँ आज इंग्ल्यान्ड छम जुल आ छंगुला मातृभाषा न वया जुल छक चाहिँ थो चाहिँ यदि त्याना बि लाइला सम्पादन याना बि लाइला तैबला छ चाहिँ वो सफु चोलर गा थैला नेनो ख छिमो भाषा छौ जि गुले बन खनि छन्था बोला नेन मालिक गा बिचाइनो सफु चुयाले ठिकै जुका kasi weko ite चाहिँ एडिट या गर्ने यारका होला अले यदि जको मको छ वो बना छन् त छु लगे जु छन् त गे छ वो किताब पि छौ न चाहिँ छौ पेज चुइ लगाले वन चुइ हो गर्ने चुइ होले चाहिँ वो वेगा आ छिथा चाहिँ चाचा पेर न्यार देखे चुना वउने छिथायो नख चख अझ दक्को चाहिँ सोउ दक्को दुगला त छु छौ चाहिँ थर्यो जातला निवाया जुल मुखला उके दुनियो गया या तको खन डेफु उके चाहिँ ठो सिक्वे छौ तरौ खजुला मुखला गुली मेहनत पढेल गेजले हो छजको सिउ त
तर वो सोया मेपिन त न ठुके चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन बित होइन जी भरोसा कयारका ऊ किस्म चाहिँ चुय हो दुका दुनी अले छि तो डाक्टर केदार न थो केदार भक्त माथेमा डाक्टर हाल सरी डाक्टर प्रोफेसर केदार भक्त माथेमा सर न बना जुया चाहिँ ठोसौ चाहिँ एकदमै चुते बहजु तो चेतो छुए ख चाहिँ थमेसा दुनी मुसुचुकु छे गेख अथे थमेसा खनो चिज चौडु रगा चाहिँ उएको न खुब तारिफेना चेदिउ दुका अले अथेन तु चाहिँ अमेरिका छौ संस्था दु वो संस्था युना फ्रेन्ड्स अफ नेपाल लगा नि नेपाल पश्चिमी धाथिन तुजला नेपालले थनवया छुनो कारणे जैनावन ढुङ्कुपी अमेरिकन संस्था अथवा विदेशी संस्था अमेरिका वया थन जैनावन ढुङ्कुपी अले थन चाहिँ पिस कोर जिया पिस कोर भोलिन्टियर जिया नेपालले जैनावन ढुङ्कुपी अमेरिका ल्याउन इमसँग छौ संस्था दिएको ढुका नि फ्रेन्ड्स अफ नेपाल लगा वो चाहिँ 16 कि पेलाजुल छौ चाहिँ इमे थोची पत्रिका पिकायु ढुकाला वो पत्रिका पिकायुले नेपाली बारे छुन खन्दस चाहिँ त्यही चाहिँ इमे दा दुजियातका वो पत्रिका आए चाहिँ सम्पादक नपथन वया चाहिँ पिस कोर ट्रेनिङ प्रोग्रामे छौ प्रोग्रामे डाइरेक्टर जियावम जीवन पाउन जाइन वो सिलका वो किताब चाहिँ दुर्गा ए जिन थे गा गनसिल गेसोल मसियोला अले हम किताब सक चाहिँ छ दुसा जिता छै जि थे पत्रिका दो वो पत्रिका चाहिँ वो किताबको बारे चाहिँ जि विवेचना थेन्तु याना ते हालो कजु रे किताब छै बिया दको किताब सोया चाहिँ अले जुगा का मोते अझै चाहिँ थुके न्यू सुंगु जु नेस त न दु वो न्यू सुंगु नेस त यो चाहिँ लिसन छ बिता थाको मजु चाहिँ चोसा वो न छ छैले जगा थाला वो सुंगु पिंगु नेस त न तैले नेस त न तैसे आ उके यो किताब उके गुली चाहिँ व जे खेपना तौदु कभरियन तौदु गजाजाउ खन्तदु पुलाउ ख गुलिदु जिनिवाते थाथै परम्परा गजाउ ख अया चाहिँ दको विवेचना उके चाहिँ पिकाति हुँदो वो पिकाउलो मुले 8 अगस्त महिना तिन प्याउएका आथरे थो आ गथे आथो न्याख्यौ मुनिता साके छिकिनु कति जात भल छिकिनु समुदाय त कया छि चैतिले इतिहास थते इतिहास यो खचुएबले चाहिँ चुचके बिचाया छौ चाहिँ जि थो वो सफुए चे थोकै बारे जु नुव खर गारिया चाहिँ जि छौ छुरका तै दुर्गा दासा जी थाम लास जी इंग्लिशमा थाले प्योर साइन्स भनम जुलका खला पीएससी भनम जुल अनलेबे शिक्षा मन्त्रालय जागिर नसिन चाहिँ शिक्षा बनाउ जुल शिक्षा चाहिँ दको शिक्षाले सम्बन्धित जति जानहरु आ ओ हिसाबमा चाहिँ थो मानव विज्ञान धाइने एन्थ्रोपोलोजी मानव वंश विज्ञान धगा चाहिँ छि एथनोलोजी जुल अथे थेन्तु आनुवंशिक विज्ञान धगा जेनेटिक्स जुल अले अथेन्तु वंशावली विज्ञान धगा जेनेलोजी जुल थया जि छुनो भनो मोरका दुनी खला उके अजाउ यो बारे अनुसन्धान या त गयामा छिया मार्यो थाथे छाती लात्या धाले जिमोसियोका किताब गेजिया जुल लगा रास छकोजा जिन थाट्नो जिम्मचानी से भन्छ छुनो चाहिँ ख अठिन जुलाई कि नु ख एजुलाई नेन्यु चाहिँ बान्डुका अले काचको लो म न मोजुका दुनी अले स्कुल ल्याउन आखैका भनिसलाई कि बाजे त अरौ पसरु छि वला रह्यो म चाहिँ बालु खान से पुन्चल तक वे बिचे चौन लजुला अले संध्याका जुलाई बाजे बने जाउ न दैमखु बाजे पासपि या गफ्या अनेक खलाई अब छुछु खलाई रह्यो अठिमु तर चाहिँ थयो परिवार न्याछ मुलमियो बारे पुस्ता याना त छु ज्याजी बारे जुलाकी जि ध्यान हुने हो न्याना चाहिँ खु न्याना याबले न्यानु अठेन तुजुला होला निरसुर तक 22 पिन दुला लिपा चाहिँ आतरको जुइका धनु बजार बजाचार्य यो मध्यकालका अभिलेख रह किताब लाती लाटु बनाका चाहिँ दुनी चोनसे कोठेंगे बना ओहो बाजा कनाटो मुनु तै ना आ साल मोरु बाजा कनिले ना
वो मनु त्यसमा छु ज्याया त रगा था वो धनुबजु बजाचार्य किताब यो क्वे थासा मिले जो खना कजी ल च्याउ छुले मिले जो खना अले वो जुसिन जिताले चाहिँ एकदमै गन्ते गन्ते जियो हामी पनि त कना छु इन्ट्रेस्ट है थ छे चाहिँ म्यापिन त क्यापिन त कोनि हो कजी दुनी ए जियो पुरखाले थे थे यान्तो रुखनी गछु गता हो अनि कसो न्याब्ने कोनि जो मुगला मस्तेमा ढिक जियो जेगा बाबा खाली अनेक खकना चुनिरो बाजी छम दत्तलगा बाबा यो दिमागे जग ढुकामा मुला जिमता कोनका बाबा मन्तला होला आम दोको खन बाबा न पन्रो मरिया हुनी एको छौ किताब चेत सरका थ मरिया वसा किताबले बुनी पिल दैनी गथाला का एसर गारिया चाहिँ चुलो मुटिला छ्यावा जुल घासा न काचक लामो नि ज्यात गद नि अले बाजी पि मरेका बा न मरेका ढामलका होला बा मरु 40 साल 33 वर्ष थिए त्यहाँ अच्छे सुचु कुचु याबले दला दे चौ सन्दुक चौ फो त नि अब छु आथे वान्छेले मैले दु फो चाहिँ सुए हो झिन्याउ झिङखु पुस्ता न्य नि चाहिँ सुएबले ला याउ खत न दुपटी वो कालो बिलियु बिचेयु दुनी तमसुक जुन जुफु आगुली चाहिँ तमसुक मुके अथे रेकर्डियो लागि जग तै त शिलापटै फो टिपेना त वो ताडपत्र नि ब्यागजुबले सु ताडपत्र याउ चाहिँ लियो छने जुनी ओहो थोड़ा अथे तै तै मिल कचुए मल करगा वो दु फो त दक्पो हैन सिलसिला मिलेना जग चेयंगो गाजिन दुनी खला सिलसिला मिलेना चेयंगो जुल धाथे धाव खस थो चाहिँ छोछि छु चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान याना उके प्याउ रिजल्ट थेगा धाव चाहिँ फसा मिले मोजी फुगा अनुसन्धान नेले छोछि थेजी फु नपाए छौ हाइपोथेसिस थे देखि अले वो हाइपोथेसिस चाहिँ सिक्दा वो क्वेशन त मा क्वेशन त देखि मुगला अले वो क्वेशन ते चाहिँ गजापि मनु ते तालिम बिउ गु किस्म तालिम बिउ न दक्को इन्फर्मेसन कया या ठो ए मुक्त गर्ने एजुनी चाहिँ जिउ परम्परा अजाइ लागि सेक्टर चाहिँ छुछु चीज त ध्यानतेमा गयामा रका थल्ला छ अध्ययन अनुसन्धान यो मिखा थेथेरका थात चाहिँ मुफ्त त जी अनुभव यानो किस्म सेवले छौजको चीज स्वयं बुझु ज्यात गद नि छौ फटे सेवले ठेकावो वेकावो थे चोस मे फटे सेले वो मिले मजु नि सायद चाहिँ वो चो मेसा चाहिँ अपा चाहिँ ध्यान मोटसी चौनु जिफु आन जिउ अठिले चाहिँ गेरा छ क्यारगा थाथा क्याचरगा जुन साथ क्याजुले ठय क्याजुले जुल मुला दाइचरगा था चलन मोरु दाजु थायु जुल दाजु धाले थसोदे बुनाटम न दाजु ख तरबाए थस्या थकल न दाजु ख धाले जिउ सेले दाजु गा चाहिँ चुइट हो जी सद्य दाजु ख लागि धा छौ ना सद्य दाजु ख कि तरबाए का ख त्यो चाहिँ पिङु न्याउ फोन नपट्या छोलको तया तिन दुनी मेउ छौ चाहिँ ए आमलका एजिया चाहिँ ठो जी परिवार हो ना त दोको चेता तस्को थागल गदु नि नपा तेलेला चाहिँ ठुकिया गला जम्मा चाहिँ जी अछि या दोको फोटो वेका तेले छि ठ्यासपो ठेन्टु तेले चाहिँ खुपा नेपाडु ग ठुनि का खुखन कला ठुकी चाहिँ ना गेर गाडा छ थिउ फुलावे धाजा फुलावे पन छौ नाजुल वे कापि सोमदस सोमरगा जुल मुला अन एकजुल सोमजुल आ वे का निमुदु हान निमुजुल वे का छमुजुल वे पेमदु हान पेमुजुल अन या वे हान छम एजिला चाहिँ चो क्वे त ज्या ता हक ठे हुनि जुल गनि आ ठे कापि जग क्वे क्वाउ निजुल का किजा पिजुल ठकुन बल्ने बाजे जुल ठकुन बल्ने हान एजिया हो ता को जुगु खुपा नेपाज गदु अले अन लिपा चाहिँ उके गेजुल गरा छ यो को लुमंका न मिसा पिन्यु ना टेम अफ नि जी छासा चाहिँ वो मिसा पिन्यु नाले दाजु गा थाइले बौए का वो तबाय काजिले अपाच मोपा चितिर मे जान गा थाइले वे जान लाग्ला मिलनि बोला तस्मा उल्टा सुल्टा बोला तस्मा भाम लाउजल अले यो को मुंका न मिसा पिन्युली चाहिँ ठ्याक्क ठ्या ख वे ठ्या मुंकिन मुफ्त काजी अले नपै फुलाउली चाहिँ थो छिस छया फुला फो ढामलका मुखला
फोटेनो चाहिँ मिजन पिन्यु नाजको दयो मिसा पिन्यु ना काचको मरुने ठो नेवा भाषामा चोइली चाहिँ ठो झिगु वंश वृक्ष ख वो वंश वृक्ष चाहिँ मिस्दै नामहरुका मरु किताब बिल ले काइट म्याइट किताब बिया म्यान किताब बन ठन म्यान सोल क ठुकेले जिमु नाया मरुका जिमिला न्याछाय मुखका र नुले सक उठै जुलका अले एमखो थया वेरहरु चाहिँ ठ्याक्क धामुफसान दु चाहिँ सिगु थमेसा सिगफुपट्टि तैबिल सिके मफु चाहिँ छौ लिस्के झोलको पिकाले जे जुनि छिटो कथा इतिहास यो खपिकाबले चाहिँ पुलाउ गुलिन दुपति पिन्के उपलब्ध दु के खतै दिया दक्वेका होला दक्ष पुलाउपट्टिलाई जि खनो नेपाल सम्वत 639 युका जो हिसाबमा वो तापा बाजा चैटाउ फोठै जोगा ल नेपाल सम्वत 639 तापा बाजा उले यो आखला वे आख जुस सिमु खोजी त तापा बाजा चैटाउले चाहिँ देवनागरी होला देवनागरी चैटाउ जुल देवनागरी चैटाउ जि गुल्न चाहिँ ठुलिया ग ठुके दक्वे ठुत्तै दुग नि गुल्न फोटल दु ल गुल्न शिलापत्र तै दु ठुके नि आठो तपा बजा ठुत्तै टाउपटी अति नेपाल सम्वत 639 भाद्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रबार न्याछ्य गल्लिया दक्षिण पूर्व सोगु कुने फल्चा देका तयारी शिलालेख उ शिलालेख चाहिँ सराइन टाउपटी गथु नि अझ चाहिँ तैरु आठके मेमेउन चाहिँ छि अठिन ठो गावलमा पिम्बावने फल्चा कुने लग लुयागो शिलापत्र गठो त्यो शिलापत्र चाहिँ फोटोको या तैरु अझ यो कुटुका ठो चाहिँ छि बुङ्गे झिउ पुर्खा बुङ्गे बुन्दिय त सुठनिसे बनि तक सुठे स्नान याउन निसे बनि आरती तक या त गुल्न सामान त माउ ख यसले मेमेपी साके बजार चार्ज त नपाउन मिलेन आइस्ता तैटौ श्रीनिवास मल्ल टाइममा तैटौ चाहिँ ताम्रपत्र ताम्रपत्र ठोक्ने गन्डुगोला मसिला उके चाहिँ सारै त नि जी घाया छ बाजे लावको पुर्खाइ सोलेखला बोल छ चाहिँ जी हगवाले यो शिलापत्रका जी हगवाले दियसुले दिय चाहिँ दिय लोखायु छियु जवाजले दि लोखाय खोयापट्टि लग चिपाचो छौ शिलापत्र दो त्यो शिलापत्र ठन चाहिँ नेपाल सम्वत 801 साले अन्चोपी आजुपी दकोष्ट समूह देका हगवाले चाहिँ गु चिकन अपदु नि उ चिकन अप्पा छपेन तौपट्टि उके चाहिँ शिलालेख थुनि अझ चाहिँ गुल्न जिके प्रमाण वो ख आठो चाहिँ थोइ नखुइ चाहिँ फल्चा युजुल फोटो त होला तिमी आठो छोछौ एकदमै नुव एकदम स्यायुपट्टि छोछ थो झि जालखले एकान्त कुना तिब्बतन क्याम्प ज्या तिब्बतन मन त तिब्बतन क्याम्प ज्या रिङ रोड उनले न खपट्टि लग तिब्बतन क्याम्प ठ्याक्क न्यने खपट्टि लग भ्रिकुटी स्कुल लगा नडु खला माध्यमिक विद्यालय अले अन सेतै गुम्बा छौ न ढुका नेपाल सरकार तिब्बतमा विष्णुओ पि सेते त अन्तया उसेते लागि ए क्याम्प देका बिउजल आ इमचुसिन अन गुम्बान इमते देखिलो वजल मुला अन न्यने चाहिँ छि गाइति छोड लोहिति ओ लोहिति झिउ पुर्खा देका त हो होला न्याछ्य हिटिया थायुका झि न्याछ्य तजको मखो हको बाहा जुल बु बाहा ठुके चाहिँ वन बाहा ठुके यले 12 13 वटा झि महर्जन तयु खल तयु अन येपा दे था सिथाइकी माग सिथाइका अन सिथा या सि दको सिरेका ल्याउ पि अन हिटी निसी याना मोलिया फल्चा फेटा वे न्यने फल्चा फेटना बना तुन्यु गफया अया यो वेति खला आवो बर्खाला छि तस्को गालेठनको लाउ मुखि फजे चेचे ला हिजो बर्खाला ल कमजी जुल ल कमजी टाइम त वसेते स लोटे व मने पडमे हुनका कोडेना लो वान्स छुट्टो प्या बेलका आठो चाहिँ कोपी न्याय लो वान्सिया वो गा जाउ टाइम है जि नाला का मुखो उले चाहिँ नगरपालिका मुखो
छुरायो नगर पञ्चायत यो टाइम या खला यसले यो 8औं नगरपालिका धार्ने उके मुख्य टिम उनका गा थन सैतेस थेते थेते यान चौडो आज पनि छौन्यो परिवार जो वना अनुना धावनुले लफजी फु उके चाहिँ नगरपालिका छौ निर्देशन थे पिक्या अनुसूचना छौ टिकमाल नस मर्याउने थर्का धादा 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 ध्यान ठेके टोपिया बिल होला छु टाइम लिपले उ टोप उठान हान सोखाटिया टोपना चैतिया देगा पखा देगा टोपिया बिल अन्युन चौ फल्छ छौले दनि हु फल्छ खन बटर सारियो फल्छ चाहिँ भोखा बोले ठु फल्छ दुनाउन आ फल्छ अन्तोले चोपी सुना जि सोउनले उ अन्जु शिलापट लिकै तय गुलका मडे गुलका नु शिलापट ठोकरकर पट तबले शिलापट दु उ टिपे एक उ चैतो टिपे यारगासले अन्जु चाहिँ फल्छ ल्याउ प पिकाउली जिन याका त जुले ज्ञान मगे जि मुका मुला निमसुम पासमिना पाउनु ख आठो फल्छ न दुनाउल अन्जु चाहिँ धलान न उ थासे लपसा तेका तोरु नि अन्जु चाहिँ जों दुजी मागा त उके जि थया पुला पुलाउ सा चाहिँ यो क्वे थरे ननाउ तनाउ ए दु जी फुका दुनी उके थो थो सफु चैले जित छौ चाहिँ छुलुलका थासा जी चाहिँ चयो न्याछ्या मुलमी खलयो सफु यो जग खमकी जी नेवाटे सलन स थर्दु होला उपनाम त दु ताले वो थर्लिसे वो उपनालिसे सफु दुपटी एको बखौं त देफु होला ताथे ज्याउ घटना न जिफु अथवा छमेसा मेमेस्ट कनाउ उकेयु ख्वा पानाउना स्वरूप पानाउना आ बखौं थे ज्याउ न जिफु ओया दको मालियो चाहिँ छुन छु अथि माथे छु गदुनी धै मतलब लियाव लगा थासा आ छौन्यु चाहिँ उख्नु फुलाउ गाहिति न नगरपालिका यो आर्थिक सहयोग दुनाउनको टोपीको गाहिति न लिकाल गेगे थयु दु मुला आ छु कारण छौन्यु जो गाहिति जुल मेउ छा मजुल थयु चाहिँ जि मुठु खजुल आठो चाहिँ न्यने प्रमाणे दुपटी छि तैदु खता थयपति इतिहास यो ख चाहिँ छि सफुइ रुपे लिकान त लिपाली पहुना चाहिँ थते लोपजि दुको पति सम्पदा न संरक्षण या फु आठैटा चाहिँ मल्लास फुनी अनि व्यासो लास अन लो हिते दनि आ छौन्यु गनगन चाहिँ टोल्यु सम्मु जिङको जमिने जिङको न भुया चाहिँ अन गायती दुर्गा पिकाउन समाचारले बन्यु दुनी होला आथन थयो सफु यो चाहिँ महत्व हेम बिरो त छिन्दुरु भन मलाई आथुरी आथो सफु त थयो प्याउले चाहिँ मुनु त बनि पिन्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ गुल्तको तुली बन्यु इन्ट्रेस्ट काले चाहिँ छौ ठो फचा जामछिउ ढाउला गेराउला जिमेमे बखौ जुल छका बखौ सुएका tai कविता ठ्या ठ्या सुएका tai साहित्य यो अजाया किस्म थया चाहिँ थो रिसर्च टाइप पोजुल नि न्याचेरका थासा आ हिस्टोरिकल थेराले कचको मुनु त अप्याच नेवा भाषा छुराया इन्ट्रेस्ट थामल गरा इंग्लिशमा अप्याच इन्ट्रेस्ट खण्डु थे मटालका जिन्दु नि होला आ तालो नेनिबला एकदमै खूब चाहिँ न्यापुको ठेका खला त न्यासन त यो परिवार ठेका मुलमी त परिवार ठेका एरका थाइला त न्याना बुनिउरगा थाइला त न्यासन स्मेसु परिवार छु जे न्यासन त मुखने इमसा सिकु भछ अजाउन चाहिँ छु दुलाकी उके चाहिँ जी गुली मतलब मेमो साहित्य अथवा मेमो प्रशासन पोलिटिक्स यो बखौं त जुल विभिन्न विधा त दुनी विभिन्न विधा त किताब त सफु त गुली बजारे छु थया चाहिँ अपाच मुचु थेछ गदु थो चाहिँ ठीक बिनो छौजको समुदाय सीमित जुलरका हिसाबमा चाहिँ मका एनर्जी फुकला छौ समुदाय थो इतिहास जुलका त यो एजा विचार न जिफु बजि न फुटा मजो तर चाहिँ एक सेउले सामान्य हिसाबमा इतिहास मुला पुलाउ चाहिँ आव छिटो छु वंशावली इन्ट्रेस्ट दुपी इतिहास इन्ट्रेस्ट दुपी एन्थ्रोपोलोजी त हैन छिसला मानव विज्ञान इन्ट्रेस्ट दुपी माटुमाला सुयु चाहिँ मेवे जुल तर छिस अथे बजारे न्याना छौ सेउर गार्यो कविता संग्रह कथा संग्रह उपन्यास थेन्चु उली चाहिँ याउको न्याउ थे मुचोका जिसले अब चाहिँ झियो बुन्यु थियो परम्परा मरु बुन्यु थियो चाहिँ बानिए मरु एक खके एनर्जी फो
지 गनाउन चाहिँ पिन प्यानुले गनाउन रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सुजु छ विदेश त चुन सारके थको या चाहिँ थैना किताब सुयात्नी पार्के चोसा सुयात्नी बन्डु जिए बुनि पि नेपाल त कम जुको थाइ नि थै मतलब बुनिउले चाहिँ जिउ कल्चर चाहिँ अपास्न बुनिउ चाहिँ संस्कृति जिउ अपाच मोर थाइ नि र ए थै मतलब चाहिँ बुनिउको चाहिँ कल्चर बुनिउ संस्कृति दु जुसा अनेक किसिमको विधायो सफुत न बुनिउ जुजी बुनिउ मोर्सिने उके माथि छन् चाहिँ हो अनुसन्धान थेन्तु यावपति इतिहास थेन्तु यावपति छने कुम्ल जुय आथो छुपुतिला न्यू न्यू सफु प्यावेन गथो नेपाल भाषा छ इंग्लिश मा छ आथु चेचना दिया छुदु आमे चेचनो ल मरु तर चाहिँ दिमागे वो अनुसार छुछु भरि छ सूर्य नो चाहिँ गेजुआसा जी टक्वे जो चाहिँ थयो उमेरे थामल मुला शिक्षा बिते जो थामल कला सूर्यला स्कुलेसन हो जुल अले स्कुले सुनि सिरेका झिन्च्यार झन्ने झिन्च्यार झिङ्गु भति छ मथ्या अले न चाहिँ लोकसेवा बिया शिक्षा मन्त्रालय हुन अन्न झिन्च्यार देथे जायना थुचो ढुङ्गा जिरा छु बिचाउ लाछ शिक्षक जिया छम चाहिँ छिस धाले मास्टर जगा थाइ मुखला गुरु जिया सिनिबले सु आनन्द गजब आनन्द जियात गर्ने गुलस्याउ चाहिँ एकसँग धाइ स्कुल मास्टर जिरुला थो चाहिँ जम्पिङ प्याड गा जियो स्विमिङ एपसँग चाहिँ थाइ फुट मेथा तिन्याउन हेर्न तिन्नी त मजु तले गा तिन्नी त थ्याडला तिन्याउन थाइ जित आगुलसम मजल गर्ने छनु न चाहिँ भाइफुक थ्याउन ज्यारियो देले मोटी मोलु ल थमेसा फक्को थयो बुद्धि भ्यावे जुको मस्ते त सेना माउ सामान थये लाता सामान त देका सेना अले आउ या जिता छुल्ला छ ओल जियानो जुलका ल अले भचत गेरगा राछ स्कुल यो नीति नियम जिफस कराका दुनी सा चाहिँ थन मचान चाहिँ डिसिप्लिन चुनाव यो जुनी खर गेखा मुसुला करा तारे जि विद्यार्थी त न स्कुल यो डिसिप्लिन ते चाहिँ भच करा नक्सा जि यानाका दुनी ताले मिडिया विद्यार्थी जिखना गयाका बरु हेडमास्टर खना प्रिन्सिपल खना मग्या मनगोपाल सरहरुलाई भच सतर्क गर्दु नि वो कारण याना चाहिँ जिखना यो कोइ गयाका जिम त ख्याउ चाहिँ तसे आछि चाहिँ थयो अटोबायोग्राफी पिकान दिउ थय अटोबायोग्राफी का मुखो जि त चाहिँ जि चाहिँ मस्ते त एयानोजला सिनिबलाई थमेस्ने ज्ञान बुद्धि फक्को चाहिँ सेनोजला वो जिउ विचार होगा अब मस्ते चाहिँ जिता ग्यास वाले छ देखा दुनी वो मस्ते चाहिँ जिता ग्यास सो थ्युजको कलेक्सन है थय अटोबायोग्राफी मुखो तर मुनु मुख नि थय अटोबायोग्राफी त्यो लेभल कपी मस्ते चाहिँ छितो चाहिँ गु प्रति सुइचौं दुर्गा चाहिँ सफुपिका चाहिँ बिचायन उकी चाहिँ जि मोटी तयो चाहिँ खे भाषा जुस विद्यार्थीहरुको नजरमा म बुझ्ला अले जी बब क्याप्सन न्यो गर्दु नि खला बाबे आछियाले गयाले गेरका जीवरका थैले मुख आमो चाहिँ खे भाषा जुल जो हिसाबमा चाहिँ रिफ्लेक्सन्स आई लेफ्ट बिहाइन्ड कि छुर्गा त जित इंग्लिश जुस चाहिँ इंग्लिश जुस थो टाइटल ती नेपाली जुस अब्बा छु बाबा विद्यार्थीहरुको नजरमा मोरा बन भाला जो रिफ्लेक्सन्स आई लेफ्ट बिहाइन्ड धाथे छ इंग्लिशमा सोटिका अले चोइका जी सेनो स्कुल जे थन स्कुल थनन चाहिँ थन्तक त दक्षिण अपोजिसन चाहिँ चण्डी विद्याश्रम थो स्कुल थुलसालन चाहिँ थुलसाल तक सेना जी सेनले जु चाहिँ थयाउ जु विचारण सेनो ख तर विद्यार्थीसँग गेना कलम मस्यो जिखना विद्यार्थी गया जु ठो कारण हैन स्कुल यु नाचा थेथेन तो ख दको वन तो तया ओके छिमटा चाहिँ जिगजा मुनु थेछ जिगजा मास्टर थेछ मुनु गजाम थेछ वो चाहिँ चाहिँ जो चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ अथवा चाहिँ ठिकै छ मेसेन्जर त सा जोर गर्तया तन्छन्दी स्लेसमा पनि जाम खुमे साँझको चौरु मेपमा थाइबे जी सर जी चाहिँ च्यौ अठिया मरिया छ जी दिमागे रुर गए मुछ भने त लेन्चर स्कुल पिन्सा चाहिँ 60-65 जना मस्ते छ चाहिँ हो दुका अझै तै दनि अझै विचार चाहिँ किताबे जति सफुए जति पिकाउर गाथा छिने
कमसे कम से 150 पेज ल मल्ने छमेस्या चो छौ पेज को तसान लगा चाहिँ अब मुका त जुनी अपेक्षा गुले प्यावे चाहिँ धामु फो तर जिउ चाहिँ छौ इच्छा बोका दुनी स्वेबले नो किसमा सफु पिक्या थयो चाहिँ अटोबायोग्राफी मुखी जी चाहिँ मोहन गोपाल देम गया जिथे राम लगा था मैं मिसा इज्जत थाला मरा लगा मस्ते सन फरक नि अब गुलच्या गेटो सन स्कुले डुबले मोहन सरी सखन ला ग्या जिमे बिसुनी हो एजको चाहिँ अब न ढुका नि अले गुलच्या चाहिँ मोहन सरी नाका साथ के क्लास खनियो क्लास चाहिँ चुयो आख मोहन सर वनुका हन्न जो आख चाहिँ मस्ते सन सब बाला टाको गर्ने बान लाख लजी क्यालिग्राफी न प्र्याक्टिस हैन अहिले वनुका वे जोला चाहिँ आख चुयो जिमसँग खूब प्र्याक्टिस हैन गुली ए टाइप मिलो उके वजको लुमा र गुली चाहिँ को रिफ्लेक्सन चाहिँ आछि सफुई रुपे पिकाउने चाहिँ वो चाहिँ तयारी याजना दिया तर चाहिँ छुपिन्यो छुपति विद्यार्थी पाखे चाहिँ गाको चाहिँ मोहन जिउ पिया चन तिनका दुनी उके जिउ बानियो अजा गुलस्या चाहिँ क्लास सेनो बाहेक मेयो बानी दुनी ल तो एज ए पर्सन दिगजाम मनु त्यो दुनी गुली चाहिँ क्लास यु चाहिँ थयो साइन्स यु बारे म्याथमेटिक्स यु बारे बाहेक मनु जी गजा मटका अजा न चोपि दुका दुनी गुली तासे आथो सफु चाहिँ आप्या भए गुलेर तयारी याजना दिया गुलेर का थामु फुनिका आज सेला याक्न प्यावे प्यावेमा थोचै छ बिन्दुना देसन्छ न थौया ज्यादो सछि मोंगो इ ब्यादिल थगु सफु लिसिसे प्यावे तिनु सफु बारे जानकारी दिदिल अपला स्वागत छ हजुर हस त क्वेशन सुवाच त न चाहिँ यो सुवादो अटके यो थो सफु यो बारे गेख छुखरिल नपायो न ध्यानु एके चाहिँ ठुके बारे पुरा सफु यो गेदु छुदुरका थेचुन माउ मुक्त ठुके यो अथिन जुजुला हस सुगादो क्वेशन ज्यादो छ नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे साहित्य जिगु सोइरो ज्यादो छ नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे साहित्य जिगु गौरव सोइदिगु जुल्ला छ थौया ज्यादो छ विशेषना इतिहास यो सफु त कया खना बला याना उजुला अजन थाका छ न्याछ्यो मूल्य इतिहास त कया अनि बहम भाजु मोहन गोपाल न्याछ्यो जुना सफु सोइदिगु जुल्ला छ थुगु सफु यो थापा नेपाल भाषा पिहावगु जुला संस्करण अनलिपा इंग्लिश संस्करण पिहावगु सन्दर्भ या त साका थौया ज्यादो छ इतिहास यो सफु त कया खना बला याना जुल्ला छ ज्यादो पाखे उजन फनि मागु इन पेन जुला ज्यादो सोइचना दिला अपन सुगान प नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोइचना दिस सुगान